rubber plantation ni bobo board ni member bono na ka CRPC bo yang jotto rubber plantation brobai no ang pola kayo yang says of the honestly no ini jati chini hani bagai bo বিশ্বাস তো no nama boli boy chung jotto dukhong hai kono bo borok borok hai ka nogra hai te khayo ai se chung lai khang nai bo chung bo ang bo jotto no hai musu omada ko khanai din abola 70 74 ram na anila iwe ko sot charai ta bo ano bo dada no politics ni family bono sob সময় bini politics ni wang bin login sob সময় to bono bin kebeng ek khaya tonglia khaya bo dofana belai hamjago dofana belai hamjak thane bostagal to onek khaya kin bini thang tabja zorbo ni rang pusa je bini lob apa jinis kun fan kare nor media person nugui ma kono so babani nokta ku porto sa oma hai কিন্তু বক খাইলা খাইনা অনেক কিছু খাই বিন থানি আবার কোনো করে আজ চান কিন্তু বক অনেক কষ্ট খাই রাং পয়সা অভাব কোন তংখানো বক বিন লাংমানো বক জল খাইছে দফান বাগে যে আসিনি বত ফোন বাগে সামুতা নকর যা আছে আং আছে সানি না কই খনা কিন্তু আং তো যখন আং ক্লাস 6 এ পড়ি দङ আফর হংকা আং গাহাম কতে সাইমানকা যে বত ফোন বাগে বিস খামজা ini bo langma taman bising om bung indra de bom nin bung khata an bung rekha de bom kha hamani ko sini takarjola assembly constituency ni bisingo sini respected Kharaksa most senior leader sini old dynamic leader nimano ang pila 2018 Bidhan Sabha ni pore ang saninogo phai pone bising tiklai onek kisu totpha ani thanibo manjak tongo ei suijak tongo bo Kharaksa sini senior most pila sini dofane bagai kharang tisani bagai TUJS ni bising tiklai borok tipra hawa kabang chobak laika chobak kotar laika burne obodan tongo tabo जों जेटा 6 शिड्यूल मानै त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जों तब गठन खालाय दंमाने आ एडिशन जों तब सेपारेट स्टेट सानमाने अबरक जदि एडिसी गठन खालाय आंखाय तब सेपारेट स्टेट सानलाय माया खम अबन बगै बनि बिसिंतिसिनि सार रेस्पेक्टेड सीनियर मोस्ट लीडर Rohindra Dev Burma bo Kharaksa sini senior miapro harabini langma soka GB sakham noga ke abna khnawai sang belai khana kha khamja jara sini Tripura hawa regional political party khainai jo to leader okno tini boni no khunga phai kha khamaya phare ya phare tonglayo abne bagi kha klayo borokni je contribution bo Kharaksa kono dina khona bo national political party wa bo thab thangya ko regional political party ni bisingti ne boccha ba khaika regional political party ono tongoi bo boronna guide khlayo sini regional political katal leader phane apne suggest khlayo bo chubabo tei ama hekai bonoga asugoi tongkhana bo tama hen siring tongya boccha baba ongkhormai apna himimai apna thangimai apna bo prottekta leader no sini regional political party leader no bo kaham suggest khlayo abon bagai belai khana kha kamo bini achaimane omar bokhana kasa 1947 no ba achaimane mo haiklaina sang bone no khunga ta phai boroni basabutei boroni ta ko kubai malai kha samaya phare ekha klayo bini je contribution chini Tripura hane Tripura sarak ni thaniwa tinango botong nai
puila 84 tin edisi lesson mani puila 6 dulungui bo apno puila first time MDC bo member of district council bo khroksha ekdom kacham tini MDC tongmani bo belai ke borok kaham jate bat notin bo bui hai kuno helper kurui bo prothom chi last poyonto tini hado phanibang kok sai thango bo national minded abangui tini jing belai ke kha khamjak bo tai toma khamu boni rugni bo tai tin ma thikya jing bono tam khainai jing isono surinai boni plaza te rest in peace te boni family rone bang jing surinai jing jotono kha khamjak joto tinti brasani leader rok anchal dol khainai rok joto kha khamjak bo prothom tin last point to bo anchal dol khaini thango edi sedengya ai boro jing tini kamakha boni mang like je kha khamjak te jing tin surinai boni plani bagai te boni poribare jing surinai bai আঞ্চলিক পার্টি langma abo kata boni record boni bagai jing belai kha khamjak tini aku khroksha bo tongma khamu kintu jemoni rugi gena bo bai osusto jing khnago ang bono he minister tongro bahino ang duibar paiga ani ব্যক্তিগত ভাবে ang bobai belai kha close ani kata khasoksa tongmani bo bana hamjago moni bo tini ang belai khane bokha tongthogya ekmatro amon jing tini boni planima jing surinai